Edwin Gatobu, wewe no tugwata bwega. Good morning. Good morning. Good morning Mandela na Mbabwa. Bwara rati anchamba. Mzuri. Bore tede na nombure kura ntobaka kwerua. Nande nize choke kino kya mtobore kule kuingia kula kule magwa. So maoa mbiko achie mpempe mingawinto bionde. Yes. Ande mtobore na mbura yo mzuri sana. Kabisa. Bore na watu wa kumamachaka monkame chakato kwa kumarubi monkaro ire. Roda ten monga ka ruge pene. Noria koro monga kongo acheke. Sawa mukuru. Bwega Gatobu producer turawekerwa maybe tugenda kwarania na antu haba rekerwa twegwe uge bwao maybe mantu mareko haba ukerukira na njira nkubesana ababu. Kerua rende na nchamba ile kene ja tena kariba benjaja by the way lakini ndedro sikari na baba ingire mtoko igita Ile mono ino lakini kira bakwana kwa ile mono kima imanto ja jege na tu tongeria bukaria tea siato chikaria tena aja nchamba ile chiteria mtu monene gatiaragira wengo atwire marito jawe na twire uga bwawe kana kiugo kiawe ikiriko Eroge tu FM. Eroge tu FM. Olimpita wa Joshua. Ndumukario kirwa bori. Kirwa bori. Nande kwenda kwale kidogo mantu degie uri andiguru yetu kuita nambere. Kidogo jauto amenyidura mtangazaji orutere ruru. Onto ambere ndiguru yetu rankona yitita nambere. Tuina team yetu president wetu. Omenya ambere de otuira atangwingwi. Na yiti yekona ankona jaka kubangwa. Nonto ko irudere rungiro gire rulenda azimio la umoja. Na ndiona jaka atonyere ndio. Baba ngina baba karaja akabo tonya atupangwingwi beta ko baba ngiro yes number 2 na karire ja banga na ndi tutererwe na ndi president yonda mugwata jare adida ya ali na mbifo agenda na ni akinyirike sana ainyirite muno kimbi gifo agenda na ndio ntikuelewa ne atie goita lakini oninde Joshua mburi tumwira nagwatire wau nagwatire on big four agenda no ntoeja kuma au yatake manto jangi akaura kaba no inyebiro ke one time president ya chiumie au na yani na emphasize big four agenda ne kuruka ibwega sana gatwewe unge monene dai tutu mwera no tutoriona jaka aguchanganyikiwa ende kui mandu akudibia tutu ko kulingana nawe rais gako bangwa na ndino ndokatega mandu angachanga chipa tukwera wingi ongo tu wananchi ibwega Joshua atia tuwe uge ba mtonge wa mwisho ito tokethirikiria sawa Eroge tu FM Ore alia nao Olimpita wa Ivansi Frankie yo zile akonde mukaliogerua kimoni yako ulitina matu yo mengi yande na ntekuelewa na tiri president wetu na munini wa kiromba kura iba toera hotel chimukate lakini dai tekuelewa no tomato yai kala ya chokete ndela toera wa mugate tukira yaka ora ingine awatire de kura tutukona mugate ya berwe ko kulingana nako Frank mugate cyo kwambiria kugawa ko mugate to waita mugata ai no daure gite ora daga mantu jau Buega sana Mr. Frank. Gatobu?
Bandera. Gatuingiria ukwe munthe babu ibwega. Sawa, thank you. Na manti mengeja kwa kuma kukubure baringanda kwa jamaa mengi tiba ingi ina ndende na onto kwa gita to choke meta mokere kwa. Thank you. Thank you.